Bishabel Bashkawalik tene juntul chantojen. Juntul entilek kanantik ukashil yetel umiatzil mayaobo. Konesh iligbashilo beital kaniti ukahnali lobe. Tu petlo mil Yucatane ma chench abilo kahtalmaki. Hachko yosholtal kukata chakik alobi yam balcho bene no soe yam mehen koshol kutsai kohani lobi yetel usaya bilehao yana lum yan letalam kunsik umyahilek asho. Keshbeyo mayobe uch kahlakopte shot loma. Tuilahu kastiku kustalob yetelo binomiyahtik tush kahak balobo. Le much más evaloba hachia bash kuyo elobietel tecnologías talhan obetikop tak uchil. Le tikupatalo yilar tuyoklal o cananelo lumo. Le la hachmalo. Zona maya kukahal Mesoamérica yetel kukochul tak ichhehelas los lumo. Ichilu espiritualilo o chumbishutukulobe tiyan u cementerio diosobi. Le yano yilietel umuk le basho ba pachtikobo helbish kukulkam otulkan yano kukumel chak tiano kash alha o yom tzilil kash u tiano meyahil kol basho ba pachtikon beshan ischel u diosail mama luna yetel ubeita sisahil. Le populbuho kutsik baltik bish uchu beta luinik yetel ishim. Beshan le yash miyahilob tu betob tu yetel kat yetel cheo. Hiash che uchikulal uno chunil yokol kab. Leti sayikle yokol kaba yetel yana lumo. Beshan leti u yash cruci le pet luma. Laili u betal ceremonias tu yol alcohole. Tushkuyets kunsal hehelas balo yetel upayalchil ichmaya beshan le kutalti le cristianismo. Le primicia obo kukashtikuni oltik le chak tuts utialu yantal bal hantbilo. Le kuyanta utialu malo bisikuba winik yetel signalilo ichni olal yetel tsikbedil. Ichu kolil maya yabu shakle ishimo. Tiyabul kum yetel ikop ichulak pakalop utial handbili. Biodiversidad yetelo kanani utial maose yantal ikopi. Hunkulnale le tiut sopcheil. Le bulo kutsai nitrogeno yetele kumo kukanantik uchuli le lumo. Le la importante patrimonio agrícola mundial tumenum molayil Organización de las Naciones Unidas. Unek le basho kupak alob ichkolo hehelas uchibalo uyich bishtalhan ilumeyatal weite luma yetel uklimai. Tiyan le pakalob kukuchikob le yashkino yetele ikobo. Le biodiversidad ajumpe el patrimonio takshantile kinop kutalo. Yetel kobilo betal ichilopak al yetel hocho lenalo. Le kolnalobo le tiu ukananilob le nohbala. Tiu kustalilwinik. Le huertos familiares so le tile tushian hehelas pak alob kuhanta kutsak. Yetel shan lechenko hatsuskina hobo. Talhan ilumeya tal. Weite luma yetel uklimai. Tiyan le pakalo kukuchikob le yashkino yetele ikobo. Le biodiversidad ajumpe el patrimonio takshantile kinop kutalo. Yetel kobilo betal ichilopak al yetelo hocho lenalo. Le kolnalobo le tiu ukananilob le nohbala. Tiu kustalilwinik. Le huertos familiares so le tile tushian hehelas pak alob kuhanta kutsak yetel shan lechenko hatsuskina hobo. Beshan kuyalaktal balchob hebish kash ulum takshan shunankab. Le shunankaba le kupolinizar dietel kutsai kumpel kab hachmalop beshan kutsakankil. Le huertos solares o atrás patioso le tile mehenkashop kumeyahtal tumenkole lop mehechu palal yetel mehenshi palalobo. Kuyanta hob utialo yantal bal hantbil. Kokananta le acervo genético yetel unahaltal kumpit takin tupach le meyahila. Ma hatzalob tik ashi, kupaklan keshikob upak aliyete lo sunek uyichcheo. Tich ichove hachkabet lek asho, utia lo kastikba lo hanto. Ujele lob yetelo kanantikubao. Chicho, sotso yetel ikob, kukushkintikob le ecosistemas, ichutit besikob semillas yetelo isilolo. Le kotobo, kuyanta utia lo man juhob yetel ulak balchio kutit besas semillas o. Su kile yanti hump el chichana, tu actan yetel tupach hump el huertoe, kubeti kuyantal upet, ashil hona, utialo paktetal, tu yetel upaisahel. Lek asho kubeti kusis oltal ichilena hobo.
que te le tumben tushku betal na hobo tushku la pik coltal le caso utialo beticom nahi le laco beticus sencho cortal le beticu abetal aire acondicionado shano sapal ha shano gel noctal ucheilo le suco kutasikia meyahil uyuchul fumigazione se kukinsi que helas util ik elo beituno le biodiversidado shano gel chai puyol Ukana litelo chin holta le bash uyo el maya utialo kahtala voya hachik abet. Konesh betik le kolo yetelu keshe le semillaso. Konesh manik le basho kupakal voya. Yetel kashik chensik kolik ukashir ka. Beshan uyeya meyahob kuyanta utialo kananta le signal kashobo. Yetel kashik ubetal corredores biológicos. Konesh ilik betikesh meyahob kao kanant uyik el ka. Yetel kashikuch en el ubeta la hob hashto halha ugel kushkinsa le dunaso konesh kaoltik maya miatzil yetel konesh ilikuch abal utukulu kanalilo utialo vino no hochtal no kaho yetel bishk abeto malo meatal le bashya itsignalilo